Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu wa ma hiya? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli awal firaru yawm az-zahf wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Hadisun syarif. Maka dari Abu Hurairah, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada nini riwi pitu maka solang ni. Jadi angka gau sewa pitu na ilorang isurono pong Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam malad dari hati keri, malad dari jagai, malad dari niniri na sebab termasuk imubiqat anu malad maka solang, anu malad berbahaya. Jadi na ilorang ni surono pong Allah Ta'ala rijagai aja lalo na deperiki aja lalo na kipapole ala sabak ladakna maka solang ladakna berbahaya. Aga ya ropi itu maka solang yana itu narampi Nabi sallallahu alaihi wasallam asyirku billahi apa konsiri pun Allah Ta'ala. Jadi makaraki apa duang ni. Ayat pertama-tama na rampi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mada senna imak kasolang na riko mak berahalay tahu. Mapa duay tahu. Napa konsiri tahu pun Allah Ta'ala. Ayro malada ro na rampi mamulang. Yana pitu ya mana na ke yana ulun iya gawe na may kasana mo pa pole rumat manusia pole ritawe saman na de pa malada naisang akasolan na may kasana mo pa tulimelo pa pole kasi de pigaga apatiron na pong Allah Ta'ala risisina tuli na semopi ya angka popole guna angka tolak sukara angka magkuasa rilene pong Allah Ta'ala. Jadi na siddi malada pertama-tama na loren riniri. Kedua sihiri ini dilalui ajak gagap popole iri sengi sihir termasuk ti mubiqat anu makasolang anu berbahaya nasolangi linoy nasolangi akhirai nasolangi atikai nasolangi agamai. Mereka senak kasolan na sebab aku mendora kaki, mereka senak rentetan na nasolangi. Nasolangi Alewi, nasolangi Wijay, nasolangi kampungi, mereka senak. Namperi asa mubiqat, sana makasolang, apa doang ni? Asihiri. Sihiri. Sengai sihiri, gak usah piada naik ya
tau madorakai malewat nompu ya sang mesihiri tau madosai tonna yakko tau de nama gama de nama sale nompur ya nama kaleleng sihiri asanna yakko tau masale akramakeng yakko nabi suruh mujisakeng asanna amujisakeng yakko tau de nama gama de nama sale tau may kapanyaliwingan na nompuri sihiri miasanna ko tau masale tau makasi tau madece akramakeng kunompuri nuleleng sapi ada yakko nabi suruh amujisakeng asanna jajine loreng ini dia jakir ya sengenu tuju padahal sihiri na akapirikan naripogau agasi matallo narampi na bitam na lor malak dari niri qatlun nafsi allati harramallah illa bilhaq unungan na tau iyan na harangang pong Allah Ta'ala sangadin na sitinaja pa memang tongang sitinaja ni riuno kumanuru hukum agama jadi dena wadding riwuno tawe dena wadding riwuno na harangang ni Allah Ta'ala riwuno harak darana kecuali nareko memang patok ni sitinaja ni nasabak asalan na mak bunuh tuiku alarapan na ayana ro sesuatu melada berbahaya mak bunuh itu jadi dena waddi ribuno tawe cedek-cedek mendrik mimusie cai tapi pepe si tawe tapi gajah si tawe dena waddi mesti risengi malada emak kasolang yang na pawaki na bitan na papahangiki berasal larang itu poler sisi na pong Allah Ta'ala biasang katau sama na nagampang mi wunungan na tawi yun na rumah talo na rampi na bita rumah apa na wa aklur riba aman rewe riba betul na pergudakan ni sang riba moh dene yande ipake ito nangiwi ipergunakan ni padahal riba naharana pong Allah Ta'ala aye malah dati berbahaya nalara pong Allah Ta'ala lori pogau lawarani ki pogau dengan alasan periki meloki sogi meloki masagena abala di pogau sebab natiang agamata kalau tosi rilutai riwai pataro na pong Allah Ta'ala riwai ritolla parintana Nabi sallallahu alaihi wasallam agasi wa aklu malil yatimi nania masyagan nasiwe telupal maliman rianrina waramparana anak biu-biuwe dan ya alai waramparana maka dami ditoje wa luanre wa sapatu mi wa songko mi wa baju mi nama kami tu hadda saya rianrina ya rumah masyhoro guna orang perangnya dipanca jadi Andre wenai rampi nak kena menemui ya alai pakai jadi termasuk tui malah berbahaya nareko si alai riko bawang ni anak biu-biu riala punana risalah selanga punana malah mak kesolang agasi wattawalli
awal firaru yawma zahfi nania abokoe ala ringangne riwattu ammusu esibawa kapire matangaki mamusu berhadapan berjihad siwa ikato sialo lari mai mulari na balib menatui kapire na muruntu aja na musauro sepacapu-capu na atau silo lari lo maboko mau lari ko detone itu lampiri sungguh nalai misirim na sebab anu wajib nai pertahankan muto silo mundur. Jadi sesatui dosa maraja nareko si yolo ni tau anu majai kapire matengani bertempur siolo berhadapan siwa inalo tepan caurang ngalena tepan lari tepan medek hedena wedi ngatialat dena sabak makasolang napa saurang na pancaji biasa orang anu tongang ni anu tujue. Jadi ini berhadapan anu salah atung-atungan iwi atung-atungan aja lalu melari aja lalu maboko asal manasanu kok kitongan ni munro ape kasi narampi Nabi sallallahu alaihi wasallam mapito wa kadhful muhsanatil ghafilatil mu'minati anania ripitenane, ritepunne, ritudunne. Tahu malada jakaya lena manini nalupai jae toman tepa loto siari tepu ria sangi majasi pak sia sangi majake do ria sangi majaampe padahal tahu manini dia salah-salahna ilora mi maja asanna tawe ilora makabunga sanna ya jideno dito mapitanna matopu dega kamanassa termasuk ti malada berbahaya kau mapakoiro ayane malada to pakire ja manana mapau dega kamanassa matu itepu tawe pasilong dega kenyataan dega bukti ayah anak apa koe maladat to napasi garu-garu tawe napasi siap buku-buku tawe maladai berbahaya na sebab ku siap buku-buku orang tawe kali nabita de naturumi pamasi onro kampung kaitak ku tu si salah-salah siap buku-buku dan nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al hadis. Ada polisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kadai Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-riba thalathatun wa sab'una baban yaitu riba mega sanna babanna mega sanna rupanna pero riba pega na riba kaminam malomo kaminam mariawa jana samalada maja kaminam mariawa jana kaminam malomo pada nareko angkatau pubaini nikaywi indona maka na jana kau iyawe nareko indota amma tarifu baini rinikai na iro jana riba yana ro kaminam mariawa. Nah, siaga kana pokok Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dah 73 babanna yana tu babak kaminam malomo kaminam mariawa pada dosana narekong kataun nikaiwi indo dah la haula wala quwata illa billah rawahul hakim wa qala alaihi salatu wassalam nasibur riba azamu indallah
min salasin wa salasina zaniyah. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaro dosa bagiat dosa boleh ribai membela pirajana sisena pengala ta'ala naya telu puloi telu apangadi bahaya sidi mapangadi temma kamake gana asalana dosana yena sene menghadapi meraja naya telu puloi telu apangadi napangadi ngatawi ri asalangan